Neke thinkatho na ntune mutegeri bwega nuntu wakona kanya kugwatanira na unikiri wero weekendi utuko banaru ambitagwa Antinyari Kenywa zani jamaja tukubanganiretio tukubanaru akirinte tochieto Sangasa kumira nyume ya boda na mwinge kwithukira kambi ya borithi bagichwanaga na thuganirwa bawamba bwa bikibiki Atori gotigwa na kimako nyume ya tomurume omwe gutiri akwirite mwiriga jwanja yao ntore ne ikumbo Pamwe bakariba egoji kuga bate kwenda okolea nteri wonde kawira mwangaza erigiri gwike mubango jo nteri urojo Nino Rais Kithure Kindiki kuga bota thirikari batina kanya ga kuringa siasa inde barenda akikuritira mwingi ngugi Mwananiro mathithio tukubonarwa ni Maureen Kirimi tukianjiria nteto chieto abiashara ba boda bagwatanirite na mwingi na muthuro jo munene ne baithukirite kambi ya borithi ya KK Tama bagichwanaga na umo wathuganirwa bawamba bwa boda bubu bwijite nyume ya mubiashara umo wa bikibiki gutema ngwegoro na kugitwa njara ni athuganirwa bawamba bubu bwa boda mathaene jarukire nyume ya biashara bangi babikibiki kuigwa bubu ne barethero bakithukira nja cia athuganirwa bathatu na guchiethia nonto brao CPD Wegembe North Jared Marando akojirite akiuga no bakuthithio chunkoni gukoni onto bubu antu banja ya mwene kwithukirwa niyo ni urite kioto kuoneka bakiromba kinyantu bawendi bubu gakubateithiria kenda bomba gutungatira mutano jo wao ni Chabari no ina chekinya Eno ne mbicha ekonaniria abora muthaka ojo wa bonda aratemirwe njara yake ntuye goro na kinya gutigira ate mangito karibu auragwa ne amba ababa kwirikana ibakwija bonda yake na muthia ni ibamija na arendi family yake bakuthretera kiroto bakiuga ate thirikari ndingatire gutigira antu baba nontu ibakwirikana bakumenyakana bakugwatikana mwanka abayo chiro matagaria ninkuibwa mpinyeleketa muno nontu monu kwa aratemengerwa Mwingi ntugo ya munthe ekaere waithuka kambeni ya abolisi ya KK Tama na gutigira abaye nyangetie ekambe no thirikari yuki njugumu na muntu no ratamanire no yero njugumu no ntokiomye kethiru nya muthaku onge uratami no antura we ninkuibwa na tamanite ringi no te atu aginyere kuyoyerwa kwa mugai tugathirira kiondone gatuthirira rutere thirikari yo no yo tutethia kenda tumbo kinya noko thirikari yo bagwito kuthiata after a few months ntetwiri kolana kankoromba turi romba thaibo nentisi na atari no to mwerio tukurecord cases mbwa o ithatu cia attempt ya isietete na wange bate mangwa so ekera wasenere kabisa to an extent that kabaenda kuorwa mwana uyu na bate bitikibete kirwa bone ende tu thirikari ne yuki manto serious ibonka tumbakuwa mwanka thaino ntutuke ya kupuuza imambo itakuwa mbaya zaidi barabara ne yetu ya kumalare kwena miramu uruine ukinya kolene mwanka ukinya kidiba akatholeki twina tarembe namba kabo yurikuo ko ni nkoromba kinya OCS kana muyumbe wetu TJ obomba kubwetha baeka kabio kana patiro ebwetha chwe barabara ne yetu no ntwe kare akubwetha tukuthirirwana thirikari neriura kumbika antu bau utalika ba watu ponde utwego tumu bati utibwa bwonko kuthwanirwa nontu ba etha ciuna batandene bagatwika batandene gwatwika bakalikilwe bature kubuta ni manto security siana betu ba bikibiki muthagari ari tunga mauno akona bikibiki yewe ni kendombo sitokene lakini through insecurity aka lose that pikipiki na kombe kakago yetenerandu kwa asiari batirwa murio yokore pikipiki na maka lose mwana ende kankuromba security agencies mbere ya akaribo ngobo ya atua antubara bakwetwa iba yogiru atua
gukurukira njira ya thimu Ospindi Wegembe North Twenjarendi Marando noena kujirite na kuga no bathite na mbeno chunkuna nontu ukinya kwina miji ithatu irabithirwe ni antu baraba thurire muno nontu baikarikarire. Baada ya kuiba ile pikipiki ya ile kijana walikata mkono wakatoroka na pikipiki mbili. Wakati waliona wanakaribia patikana wakawacha ile yao wakabandoni wakatoroka na ile nyingine. Homa zimechomwa ngapi? 3. Sasa wenye walichoma nyumba hizi za hii watu wanasuspect, so tuna hiyo ni asoni wenye watapatikana watashtakiwa vile vile. Sasa tunachunguza bado. Nabo antu ba family imwe irera bithirwe muji wao Ntuye Goro bakiuga okaya kwithirwa muthaka wa muji wao na ithirito ari mwamba na batiri kwithirwa kiwatwa na akayuchirwa matagaria nontu bothuku akurutha. Andaga ise wiki iba kuoya sadia njareni anze ubateri kithi muntura bubu kengana no githe kwintu akuyete bokawata bokaendi kithi kinyandene kegwithie musiyo muntu musiari ai nyumba amamire akauruga kwa mwana itire atiua no akinya mwana wake akaiya ate yarumie musiari nombi ende nyumba ye batu turi atori ni yare bakae ni are muzakai go yaka musiende yake iro kae ari tureni ari yange kwa akioka muthaka kinya kioro atoka ikamuzaka kanunu teka kai no weso no buri kubwa woka thaka cia wata ongena makosa iba muwate mamwende ndene kana bete bamuthitange ko thirikari sungune yongwa ne muwate yongwa. Kumege North Petan Class Chabari. Kirentito ingi cha Kieba kariba ntura Kigani na mugere ireri kumbo nitigina Kieba na kwithikira nyuma ya ntomurumi umwe wa miaka 40 na jomwe gutirimwa atete oturu mutano ju aririkana gutirimwa kwirite akwina nja yao kuringana na ngina muchia rera atirimire mwiri jwa mutano ju wawe mwiri yenetite gutaruje ni mwiri jura jutira umbira kujukwa ni maabisa baborithi na mpwe kumania na kuthuka kwa barabara untu buthuri tekinyato ruchonko ni bwe kugiki ni bwititera mbere Mate Mugambi na ripoti ja Ochieno enderi na wambenandi ntura ni akigani mbarichie kumba wandia ganga akere gĩcigo mbunge kĩa Maraham muthaka wake wa mĩaka 41 ethiritwe yagwĩte mwĩrĩganua kũthũngĩra mũci wa watari muoyo ndeto ino ni njiarũkĩrĩ ni mwana wakwa karejite gwakwa gũkunda chai burejaga nkiumagara nio ndi mwĩrĩrĩ au agwĩte gũtwakomenya kapo gwekarĩkire nontu mamwa eno monire na nikeja arukire gukundaga sai kwa gina ni mamwa ya umagarite tele amwirire amami au amwita gwatuka atetika eta neiba singibeja kuona ndeto ino yakiriga ntule kumbo nontu na mtu kwero mutigene classmate na tamwirite bayo te kwana nteto ndoku muno ndeto ino itigite atori banture ni akigani na ntoria mugere na kimako na muciari ariugaga kuthiete gutarujirwo kuruga chai rukiriga chaitire yakithira mwiri wa muthaka uyu ndimenyere agwire ndiona tarukire agwire jite jetwa bwejaga ejaga rukire agwakwa akunda chaina tunyoni ngamurumia ni wakwa wengwa ndadiete gutaruje gwa gitongwa kwa nani rwakwa ruruni rwarengirwe naniyo ndererwa ni sister wakwa muji ambira classmate waku ni etirwe ende we kale tukete atamenye etirwe na njira iriku riu nani ndauga kande kinyie menye bukuri riu daino ndia ana gote information ngwete no irikuri ende ingine nkumona nuntu ari ate ongwa kikisateo ndeto ino irakujirwa ai chabuchi wa nture no na nkinyatori incident ya penero kire atuka kuntu akolapsile then morning na niwe tu thirikari kuma postmortem ya roto keresa mamangi watape nuntu DCI ikuja na polisi ikuja na DCI confirm crime so iyo mambo ingine tutafuatilia after postmortem muthia kariba nture no ibameneretie utongoria bwambari no gutwika nkari ya polisi gikuremeto gukinya muci uyu kenda kuthukia mwiri tabale no kuma au yumete mwanga mugere ujo kuma na kunde tutalona MCO na no katwe jane twathuranire ukema imanaga etio na ngari etekuluka marangale mama ya unjelani ona mwana wengwa thiete cukuru ne njoka tugutinda kulaga ko au marangaleni ni bageri guturondekera bekirwa bakiendaga bageri guturondekera nundu ndina etwaria
twakamata mtu mwanka barabarani tariu rina yaumira kona bongari yaumira rina uogu mathina matwina utulurie MC wetu nonto twamururie tumwendete nieje please karigirwe ni tina gatucwa kairi ndio mwele acoke kairi eja turairania nonto na 2027 twinawe. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraham mbitagwa Martin Mugambi. Ore wari gavana wa Meru erigeri gwikia mubango jojo kole antere chiego jina ndi bamwe bakariba antere ubaugite boburu bate kwenda kumwigwa nao bakiari bugite kethira kawira na kwenda guchokera mubango jojo kole abatere kwambiriria nture nere aumite yatimao paritareria kwa miaka nkuruki ya ire ari gavana wa Meru gutike bona gya gwikumiria na nandi gutina gitumi kiawe kwethirwa akibaikire mubango jojo ni bamurite nandi kwa kanya gavana mutuma ombe kuritira Meru nguge mutugikare naraniritie nabo na gutumira report ije. Ntuku ya rujure waringa bana wa Meru Kawira Mwangaza erigeri mirigene gojisti kiri mubango jojo korea kana Kamiru jura jukethera jure juambere buruku marebero bisine nandi bamwe bakaribe gojine bashumirite kugabodha iji bate kwenda siasa egoji kira bakwenda ni mirandi ya weti na mbere kumakire thirikari rere wathanine taira mutuma ala pisiro atena mieri ere atuleterete maendeleo Kawira nawe nire alonire kanya ga kwija Igoji East na atakinyage Igoji East ejete kulwa na maendeleo jetu na Kawira netere 2027 kwa zakarunga matu lakini thai totekwa na mantu asiasa tule antobe Igoji East negitara kuruterwa ngugi kurukini akaribara bogite kwa mianka iria wathani bwa Kawira Mwangaza arenga bana gutemirandi bona ya weti na mbere nandi bakemuria na thirikari angabana mutumanto ethinkia kanya kakubaritira ngwe wakagita karagatigere aromba mama Kawira wa muraga baisu nekarende koro kwa muraga nakirerie turatara maendeleo ne mutumanto ethinkia ntaivinje mwankaza aiji no na kia mwakoro mwana wa Meru orore kia twana nati atodokerie mwana wetu mutuma Kawira aende Kawira ne atigane na mutuma ne arite ngugi ne araikanya kaega kurita ngui cio tongerie bwa Meru ale mone buna buringa nthi kamiaka ile tugatura gutinda siasa Igoji tena ne atabuleta siasa Igoji bwe botikagia no na ukwenu buri twena miaka ere tuona mandibuti na tutikujenda kaere ugatwika kuti maendeleo jangi waleta Igoji manto ja mandibuti na mirengeti tafadhali Kawira tukulomba nesima buru tukirerie mutuma tulitere ngugi uratwira uri gavana miaka ere tira thoko utarugura kinya gitaa kimwe gia kumulika utareta thaiji ni Igoji ria bua muno waleta matirisi na mirengeti tutikwenda wija thaiji ni tugwakirwa macibitari nkumbo na njerone njira ni ikwenjwa ni mutuma tulienda utulekerie tutikwenda bitina tutikwenda ndwa utulekerie tuliterwe ngugi muthiene akariba badiuga Kawira Mwangaza bati kwambiria okolea ije wandinere umite yatimao kana gicigo mbunge kia buri na tinaja kwao bakiuga bo batinaja na okolea yawe tikwendana na Kawira na agatuletera mandibuti na tutikujenda nakale na intobia weno ntukagita karia ale atuletere into nebiagire thai natigane na mutuma aturitere ngugiria tukwenda aturutira tukwenda mirengeti tukwenda matresi tukwenda makobokobo turenda maendeleo ndio tukwenda ndene Igoji roiji antu Kakawira tekwamberia ange ejete kwamberia mandibuti na makobokobo Igoji namberie kwao na namberie konge erie kwao timao kana mberie bure yao akeja ututhukiria na uturoithania na gavana wetu tuonanie yaka turi afuasi bae na niangirwe ni seneti nenuka abati kwenuka netere etigere mieri 6 rira campaign iruguragirwo giceria eje campaign ni akeja ututangira mutuma ataturitira ngugi kuma Igoji gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito cia Wero weekendi ria kwarietwa ni mutuge kare
Munini Rais Profesa Kithure Kindiki augite boba tena kanya ga kuringa siasa endekire barumirite ni uritingo gya Kĩarĩrĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Kindiki augite ta thirikari barenda kuingiria Kenya mawira njare babekirire kagita ga campaign nongerete na kuga kuri na kigina gya kung'ana gya kurekeria miradi yonthe ire thirikari yambiriritie na ngugi yawe. Ta Munini Rais ni kugwatia Rais ngugi amona kumutara kiri gutwa ntaira ya mathina mwanya mwanya akiuga we akathithia bubu mwanka muthia. Anthony Kathenya na report hije. Safari hii hawa mama mboga, hawa watu ya bodaboda, wanabiashara, wachuuzi wadogo wadogo, tutatafuta mbinu za kuwatafutia pesa kidogo ya kuimarisha biashara zao, na tufanye hivyo mapema, sio kungojea wakati wa kampeni. Ndio tusafiri nao pamoja. Si namna hiyo? Sio ndio bottom up? Sio ndio bottom up ya kuinua wale wako chini na kutembea nao pamoja? Tuendelee na hiyo kazi. Hiyo ndio kazi imetuleta hapa siku ya leo. Umesikia nimeongea mambo ya siasa? Kuna mtu nimetukana hapa? Kwa hiyo ndo dashambia. Si nimeongea mambo ya kahawa na maziwa yetu na mambo ya mpunga na majani chai kanale atia. So sisi kuna watu wanataka kutuvuta ati tuanze kuvurutana sasa maneno ya kisiasa, na sisi tunawaambia we are not available. Sisi hatuna hiyo wakati. Sisi tunasukumana na barabara zetu zilizokwama. Hapa Kirinyaga mmeniambia barabara zile zimekwama hapa. Si mmeniambia niende nitafute contractor akamilishe kabla ya 2027. Ndio serikali isipate kesi na wananchi hapa. Mimi kama naibu wa rais, kazi yangu ni kuchukua maoni kwa wananchi, napelekea rais huko Nairobi, na kutafuta mawaziri, na tafuta ma-PSs, tunakuamua ile miradi inakamilika. Ikikamilika naita rais anakuja kufungua. Sio ndio kazi ya deputy president? Sio ndio kazi ya msaidizi wa rais? Niendelee na hiyo kazi nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Wacha nione wale wanasema niendelee na hiyo kazi. Asante sana. Unajua wenzangu, hizo barabara zilikwama kwa sababu miaka miwili imepita tulikuwa tunadhibiti uchumi, kwa sababu uchumi ulikuwa mahali pabaya. Shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu, bei ya petroli ilikuwa 217, sasa tumeteremsha 165. Mambo ya dola, dola moja ilikuwa shilingi 167, tumeteremsha sasa ni dola moja ni shilingi 128. Bei ya unga ilikuwa 250 kwa kilo mbili, sasa ni about 150, na tunataka tuteremsha zaidi kuja chini ya 100. Na kwa sababu hata kama uchumi haujafika mahali tungetaka ufike, tunaweza sasa kujenga barabara ambazo zilikuwa zimekwama. Na nikiwa hapa Kirinyaga nataka nitangaze sasa tuko na pesa ya kutosha ya kufufua miradi ya barabara zote ambayo ilikuwa imekwama, kuzijenga na kukamilisha kabla ya 2027. Tanambira kurumira nteto chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja na nteto nkuruke. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila kavagara?
Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Kenyatta University Teaching and Referral Hospital bakwatana na University of Manchester na National Institute for Health Research NIHR iboko gwatoge ni kire screening yotheri ya murimo ja kansa ya mumero bakwatana na thirikari ya kaunti ya Meru ni kwambiria tariki 22 mweri jojo mwanka tariki 9 cia mweri jo 5 mwaka jojo. Screening eti yotheri yegeta na mbere kire cibitari cia level 3 na level 4 ni kwambiria thaijiri na nusu cia rukiri mwanka thaa 10 cia ngoro. Waigwa ntomeri eti no kuromba umenyithie onge tugwatanire na tudro na murimo jo kansa nonto bwante tonkurukiri ngathimo namba 1558 ira kuringa ni utheri kana utume email kire research@kutrrh.go.ke. Say you're sorry to Grandpa. No, it's okay, sweetheart. I love you, Grandpa. I love you too. Stop that! Stop what? What's going on here? Nothing's going on here. You're supposed to be neutral. I don't even know what that means. No. You have a winning personality. I guess I got yours by mistake. Kind of met someone. Oh, yeah? Yeah. What's this one's name? Ufugaji wa kuku hukumbwa na matatizo chungu nzima. Kupoteza vifaranga na kuku wazima ni changamoto kwa kila mkulima. Magonjwa mengi hutokana na viini wanamoishi kuku. Mkulima, usikae kimya biashara yako inapoangamia. Tumia Benzal G. Benzal G 3-in-1 kutoka Osho Chemical ni broad spectrum disinfectant ya kuboresha ukulima wako. Inaua viini kwa 99.9% huku ikizuia magonjwa kama gumboro na Newcastle. Nyunyizia Benzal G katika kila kona unapowafugia kuku pamoja na kiingilioni. Benzal G 3-in-1 inaua, inakinga na inazuia. A product of Osho Chemical Industries Limited. Kampuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na za mirongo remo nkama kana mugwanja za 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Board ya Governors, Chief Principal, Management, Aritingoge, Achari na Ritobonde Bakiro Technical Training Institute, ni bakubugwa toge ni kiri graduation ya ithatu, rega kunguru ntariki ya 13 cha mweri jojo. Mambure za graduation, za kambiri ya ithatu cha ruki riki ya ninege skuru eje, na mugeni wa giteo, ni waziri wa kithomo Aja Nthigurune, Honorable Julius Migos Ogamba, EBS. Ugakurukirwa kanoti wa nyuma, ni untutuga kuretera mambure za imwako mwa Aja kwa Weru TV Romorero wa Meru. My name is Dr. Jackson Bae, Chief Principal, Kiro Technical Training Institute, and we are very happy as we are celebrating our final graduation ceremony. I want to welcome you, all of you, so that we can celebrate together, because this is we are celebrating the success of our learners, our trainees, and also the institution as a whole, because the hallmark of every education is when you see the student graduate. So that's when we're sure for sure we have been able to impact the skills they came from. So karibuni sana. Niuntubante tonkuruki ringa thimo kiri principal ukurukira 0718-621-864 mkuruki na utume email kiri kirotechnical@gmail.com. Kiro Technical Training Institute, technology for better life.
Ore mwarimu, askari, muritungo thirikari nene kana ya county, tukureterete super mapato loan, irene uteithio bwaku kuma kire yetu sako. Kukurukira payslip ya noti witwa guarantors kana security. Kare kama thina ja kigina ja kuinyira na yetu sako ereaja. No ugwate super mapato loan ori okwenda, no kare na miaka 8 na marija 1% reducing balance o mweri. Nitutithagia kinya buy off kuma kuonge. Riongera rwangirwa yetu sako akui nawe uciandikithia no ringithimo kurukira 0724114444 kana 0111038000. Super mapato loan by yetu sako. No collateral, no guarantors, just possibilities. Pege gwetana mbere kurumira nteto chietu watangazaji ba Wero TV ni bagwatanirite na aritona kinyaritani baskuru ya Metho Boarding kirindi unga cheo che Wero School Tours ni araba kenanirite na arito baba na kinya kubariria njira cia kumba na mathomone Antoni ao arito baskuru je bonekete gukenera muno honto bokumanya kinya na jarabo mbita kuthoma na gukenera. Nintukweria aritona harimu baskuru ya Metho Boarding Primary School bagatareria na kurikana gwa kagita gakaraja. Gikosi kia Wero Entertainment Crew gekinyeta skuru neje na murumo jo munene. Mworoto jori gukenanira, kurejanira, kuthomithania na kinya gukiria biewa. Ruareta Wero TV kana Wero School Trust twethirete turenterecia a Metho Day and Junior School na nikire ndionga chetu cia kuliunga nene mashukuru. This is the second year na neo skuru embere tumbete kwethira tukiliunga mwaka yu na itoweretwe kwethira tukewa tombaru ni administration ya skuru ona kinya sponsors bara bombete kwatania na batwe kuhakikisha itokumba kukeria na nkiloki kinya kunacha talent chia aritwa andene ya Metho Boarding Primary School. Okay, marietu ambita wa Chedrani Muthoni ana bambita Mrs. Kiunga the end teacher a Metho Boarding tukeriwa ari ningweretwe sana ni kwethirwa turi in partnership with the Wero TV bagutuma ndamenya aritwa twina talents nyingi sana ili ante twerembishie and I'm so happy na ninkoromba nkinya even years to come tukegwa tukipati na nabo nontonkona na beto na toweretwe muno kinya uni ndende teacher ngweretwe sana kinya ndona na bena talent cia mwanya muno arimo tutichi. Ndiongeje yombithetwo na kugwatwa mbaru ni kampuni ya migate ya mafuko. Nimefurahi sana kuwa Metho. Si mnakula mkate ya mfuko? Mnaangaa gari asubuhi. So pia mimi nimekuja na yangu. So yangu nitakabidhi mwalimu mkuu ndio akuje kuwapea kesho, si ndio? Amalietwa Kimathi Jefferson tumeterutera mafuko industries nungamerete rutela losius. So ikugwirwa muno tupatanite na Wero kuida tuna tuai a Metho Boarding Primary. So I'm a supplier here na inko wish everyone out there to take the brand of mafuko. Also tuna maguta tuenda ya maguta in litres and wholesalers. So welcome all. Na sibitari ya Jem Memorial Hospital Hireri Mutindo Jokangangi. Kuna mtu alisema neurosurgeon. Nataka kujua neurosurgeon anafanya kazi gani? Yes. Yes. Mpigie makofi. Aya, sasa Jem Memorial mmeambiwa tuko located Meru Town, Kirokori Road, pale Dhimango Plaza. Mnajua Meru Town? Na pale Jem Memorial tuko na hawa madaktari wote nimewatajia. Kwa hivyo kuwa na shida ya moyo, shida ya ubongo, if you need to see a neurosurgeon, a cardiologist. Mbita wata itasmudhaura, clinic officer Jem Memorial Hospital, ira located Mutindo, ki Dhimango Plaza, opposite ruterero Central Bank of Kenya, ki Kirokori Road.
na irua ri tuguritwe muno na kupatina na Weru TV na barabombite ni utukinyithiaja twethiritwe twina ntuku njega na itucokeria cukuru nkatho muno no ntuboto watogeni na twirende kuritaniria bongwe mwago jojo jugeta na mbere omweri kire skuru mwanya na kebata nandi ne ari mubarabara ingienda ndiongeje kinyithwa skuru ne chao gukinyira Weru na njireje na ndenda utumarire romba ukiakwithira no tuona na uri mwarimu wenda tureta mwago yayo ndene skuru enu untuboro batire kubwethia no atwandikira email kire weruschooltours@gmail.com weruschooltours@gmail.com na tutukabangani oda kinyawe skuru eku yomba kwithira etetheka na mwago ya Weru School Tours. You be truthful to yourself, okay? Being honest. Umeshikwa pale na mwalimu hata kusema sio mimi. Sio mimi. Kuna watu naitanga sio mimi. Sababu huyu akisema sio yeye, huyu mwingine akisema sio yeye, si tunawaita sio mimi. Anjewe sijasema muitane hivyo, si ndio? You become truthful to yourself first. Ili hadi nyumbani ukue truthful to your parents, okay? Yeah. Na chonkadho cha mwanya ne kire skuru ya Amedho Boarding Primary School. Ibwega kire Mafuko Industries. Na ibwega kire Jem Memorial Hospital. Kambuni mwana reta Reputation Experience Management ni gwatanirite na atongeria bantu kimbithe kenda kureta njira injero ya kwithithiria mbeta na njira ya gutumira mitambo ya kinande kuritango geba kiare bugitango cia kiobisi ni twikete mpanga na kwa ukuri na bata na gitumi kia njira inge cia kuinge bobo guchowa ni bongereta kinya biashara iria baba inge berigaire ya mira ni ringikite bukatha na nikyo bejite na mubango jo mweru jo mtu kuigwatira mugwatejwa ejwa ontuko utwiria buria buthithitwe ni kambuni mwanya buriona ni gicunci kia 70 kiri antu babethi nthiguru ni akinya batina ngugi cia gwita na bo bugatwika ugwati bunene kiri nthiguru tukone ciana ndi na jumutandao ni jutwikite ni juba mwe baitonyithanitie na ju gutigira bari untune bakuthithia ta kugwitwo gucika mbisi kana kinya gwicwira ngugi bakona mbesa na ngerekano ya untu bone gikundi kigwitwa RXM kiegi ntumiri cia ngugi na kirugurite obisi intereni cia igembe na bakumenyithia antu babethe no batumire mutandao na bakagunika bunene kumania na ju RXM ni advertising agency ambayo inafanya kazi na registered companies to advertise their brands. Kwa sababu hii ni kitu unafanya bora tu uko na simu ya rununu, ndio requirement. Knowledge unapata tu, utafundishwa na ujue vile unavyoitumia. Now, then Kenya tuna more than 720,000 people barabara registered kila RSM. Na in this region kila siku watu wanaendelea kujiunga na RXM, wanapata nafasi za ajira. RXM platform we kuandika anto baba inge muno ite kwenda qualification ibinge bire kwenda akeni kwethia muntu ena thimo akimenya utumira thimu ekebwea na muntu nakuona ngwe mtandaone na akathokoma mbesa nthiguru ne kuri na ugwana ugwati bwingi kumani na antu na bokuiwa gukurukira mitandao ngerekano nyama antu ne yeye gucetha kamari mutandao bare athia no yutumirwo uria kwagirite na yuatwika kiguni kiri antu babethi in Kenya ikwethirite kwina ana baba ethi kwithia batena ngwe baba ingi muno kinyari abathiria degrees cio nyari abathithia courses cio ndira bakuthithia ibaku walk long distances mbere batirona kantu kara baumba kwithia bakitonya any kind of income so kankwenda kuatia ana baba ethi barabatena ngwe no ekari nitu engage kire online business ira utonya kire thimu eku antu awetake WhatsApp wetake Facebook uketoka invest kire business cio ndiri ire kwa cia online ukachetha kidogo ukona mbesha ukona matumishi yaku antu aweta ku engage na kunywa bangi antu aweta ku engage na mantu yangi yara ya walifu wacha tu engage kwa online business sababu inasaidia watoto inasaidia hata watu wakubwa hata akina mama kama sisi kuisi in our generation that we are living today si lazima waenda kwa ofisi ufanye kazi lakini ukiwa na simu kama hii smartphone you can join a network. There are many opportunities, and we ask the government to come out and to start to have a training kuwa na every center
kufundisha vijana hizi kazi za online business. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, muciĩ-inĩ wa Maua, kaunti ya Meru. Akoro banjuri ncheke kuma wodi neru irirorera nibejete amona kugwatanira kiri wandi bomete rinjira ya kwagirithia rira koru baba bakiare bogete ruire ni komokwa guntukura komo burubore na nikyo bagwatanirite kugeria gucoa ntaira gucokaniria ni batariritie mwingi kuthingatire ithia rira ao kenda kwagirithia rira kinyankuru kiga kimutegi na kurikithia. Akoro banjuri ncheke kuma ruiriro arera gicigo mbunge kia Buri bandite mite nkurukia 500 iri njira ya kumenyera rere kiririkano guntu guku ikumo gwakura kwaraga muno tukaina ntuku nene kwanda miti ira turetini forester mingi kwa miti nkurukia 500 na tumeanda muno nikenda tumba ku conserve the environment. Miti iji ibu kuona indigenous ire intuire gekugwa ekugwa nuntu environment ni change tie muno teto kwanda na muhimu wa mote itokomea muhimu wa mote ikogarura ndiguru na mote ni musore wa muntu igitara wande mutojo watanko ugakaju nyomba na igitara ukono ujuo bukathikatana yote yotigaga ndiguru kwa mote imusore wa muntu na ikero tumete tukakamwa kwanda mite tuli akoroba njuri nseke kwa njori ngugia njori ni ngwataniro na kireko na kumenya ndiguru itagatano karia ndiguru warera ni rietu ira imwe ikuoneka iri gankana na isiuru untu kwa kwarite muno na kiri bara bombite kwanda miti thai igo chinjia ogaitia the upper sublocation iji kithwene ogeta the upper sign now ni change tie buru kwa inyarwa ri ni turi ntunyorwa ni tumichiomiria nikende ikomba guchinjia kabisa iromba ria kuruba baikire akuruba bubangi bandemete no nturi na kiguni mono ntuguchieyete kinyapa bau bangi bae mfano bategebiria akuruba bakuthithia kinyapa ngo bambire kuthithia na ara bari kuma nda ciao kuma aria kinya muntu o chicho ni agakikisha kuathia mutejo mwaka na iri kenda tu kinyaniria mantu jara ja president ya kwenda mantu ja miti yandwa njori arere egwate mweto yojo twa kwanda mite kenda tutethia ndiguru nontu ni tuturiku mabieto ibibati kwandwa mite ne barabareku barababithiro nkirite bande mite tukita kwanda irimene nja cianto kuringa na njori ekuthithia kwanda komite kinyanja ito batikoza tono mpanda no kwanda mite munda jwa kunya okaya kwethota munda yo kujwa kuthithia kamwitu kone ne munda anda no mite 5 egwate ikukothithia ndiguru ngai ikora tugaciona twarike kwanda miti bangi batugwate mbaru kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Weru Wikendi nio kambitaga ki mutegi. Archbishop Daniel Kithia wa kanisa chia Kurino Meru na amenerete ende Kithia ra kwambiria conservancy ntere iri arithi bare ithairia ndithia chiawa akiwa ende Kithia ri urete gwano ntontere yu iri na miunda yanto kiumbe nkuruki na rombete rwangirwo karia na mono mabisa ba NPR kwire babwega kenda bomba gukavanira na maitha akiwa kinya barabara nigwirite kuthonde kwa bwega ntere uni Close Chabari gatutariria kumerete itara siasa ni itarira twati kulitorongwe kuni nkuromba wanasiasa wetu atwathurire thaiba tubange na tatukona maendeleo tunatakuri ya karasi ya 2027. Archbishop Daniel Kithia rotongoretie Akurino kaunti ya Meru akiuria siasa ibathirie siasa ndi bathina mbena kurutira antu ngugi na gwetete kinyamanto marama kwendekithio ni thirikari ya kaunti ya Meru megie kuthondeka community conservancy ntere ira cia ndwanda na ara kuijwa ng'ombe muno tereno cia Igembe North tetekeria batore wananchi minda yetu ira twathimire na turi mana turi abia kuria na era pa binge bari meta tune nyamiunda misitori etorete kwa enengero antoba enengero aki conservancy kazi ga bati kubaga mpango yo tokaria te conservancy ngende tokaria nontu makasi anto patwire kuna mesie na bena nabo na kunto semu imwe na imwe sina maskuru kuna munda yanto na ikuone kwa toro utemia kunenkanero nontu anto batona kuoeta
Nkurukina uritie atongoria bonthe bathi na mbere kuwatanira nikenda babangabangania kinya ma NPR bara banenkanirito entereino nikenda bomba kuruta ngugi bwega muno akiugaga kinya mantu makoneni na kuthondeka barabara aci andu andaini cibathiri kuthondekwo nikenda ukaria bongereka itwai kinya NPR abaingi muno lakini ngwataniro ya kubangana nabo nyata bombo tukarie niyo yurite gira atongoria betu kunda aromba bawatanire nikenda babangira NPR batu nabo orende kinya bongo bambete kworowa NPR betu bakwite muno nontogo gutena mpangilio yo moya kumagira atongoria baratu nabo ziga bo bati kwa tugona kwena ibaye nete kinya ba Rwanda ngenda bitukaria lakini amabu ito bitekwana nonturandiro nene na nikambe oye moyire Rwanda rura ni bati guthaiko kambe 10 kenda itethia ku Rwanda kenda itethia Rwanda rwetu na atongoria bawatanite ni banga na kambi uye kwa nonto thirikari ire bati utukaria barabara itarambura kinya ngombe kaeta itemnya kuona uiko thiatwa nonto banjira otire kinya ngari ka baraba kubaya na ngari cietu cia kuthiata itona okulukira inkuria atongoria betu bawatanire ora turombere mbere kenda barabara ucio na ikugurwa na naitenji kuonjwa ne kenda ngombe minya kuthiata cieta na security ona kuitira ne kenda karia ngombe kuma nthingiria Kirangondo Gebe Central Peter Class Chabare. Arimi bairia kuma Katheri rungu rwa Katheri Dairy ni boba jukite kanya gatwirikire urimi bwaja county Nemero bobombekete onde bonekete kuona iria ritangiri 20 ontuko bakera kirimo cyamone jojo mwaka arimi baba ni borite thirikari ne na ya county kubagirithire barabara bakiwa ni kimwe kabire bikubatanga kire urimi bubo Nderi Katheri ni ayire ndene Meru kwithura giteria riringi riegukikithine ke Meru nderi untu bobumbikite araka miaka 5 bombite kuongera nkuruki rita ngiri 15 Cheria. Na tugategera ranking Katheri thai neo number 2 in production ki county onde twatega nyuma miaka 5 ethiri Katheri nderi ya producer slightly less than 5,000 liters a day. Now within that period itombete gwitia to almost above 20,000 liters a day. Especially urimi bangombe mono ba arimiro ne kuru te akuru mono ne ongo geira tuita cia kurema na ibombo tutethia mono kinya kuthomithia na ndi wetare ukaruma mbeca weikia school fees na thina ikathira manto jara jare mbere na ndi jathirire eja ndo achia mbeca mateta mbi no ndomba kwa encourage youths inya batonye kingo geje ya urimi nonto pena energy ya kuita ngogeu na mbeca ile ibatige kugea ke white collar jobs na mbugera jawo ndejirire ndethire bana kiro ngiri 13 ikomina ithatu thaibe over 20,000 na kwa wingo na bane good partners ba brand jwako jwa edia jwa kuwa twethie sentiment kithunguri ya Meru ambori bwa muno atongeria na keep up na tukendrop support bakire thirikari kaunti na thirikari nene batigire mitura bakureterwa ni mituiria inarigwe kungana Meru ikaris let me say a dumping sites anybody kwenda kwandirio biawe bigetha bi ereta Meru yes tukuraira antu mono lakini tutumba ku manage the quality tomba kuria thirikari ya county na ya national government ya tutethia na RAP facilities ketha ni irio biaretwa tumenya quality bio nimbi no ndo kuniara wandikairwa ingredients but in actual sense tissue na limbaba nandi bakiwa thinera nene ni mantujike barabara igutumenyeria rero rikithuka area very perishable na riria kwina barabara ithukinya kuura mono iria irithuka no ndurite kumba gucorrectwa during the actual time tukathithirua barabara tomba ku increase production yetu sana bau mwathani aere kiti na gitio ke guthabari nene tha ici iba igwe kiriro ke arimi ria ria kathukira nyomba jontu kwa merite mwe ni tumera mbeci ingi murime na rito 20 kathukira kwawe ko igutangirie mwe ntuko ko wina mweri etangiri 30 ko atugi atiri igitire jitare kuthia manto ja mega araba ugite nandi kuringana wingi bweria ni bakwenda kulengi no ntura beneo iromba gwika kiria ritangiri 10 na ndi bakinyite ritangiri 20 kira to kuona tha iti igio twinya
iria twinaro 20 gukua 20 tutena nara tubati gwikira iria riu capacity ira twina ya cooling system ni iri nthi muno. Currently twina 10,000 liter tank na no kuigua twi 20 and above, so twenda tuonete utethio tugatethio na tanki ya beti bigger capacity kenda tumba ku conserve memwera iria ritikathuka na mpwe uria nyonto itukuthukia iria muno. Anesikia maita mkulima omwalimi benkuma beria enyokomeria mata kitikio mungenene sentimenti awito tongire borobo kugakitaka bubwiro tegera manto jege barabara ona kinya kuthukania kuongera ndiri kula ingi. Honestly teto pario manto beturi thirikari ni ejana the Ministry of Agriculture ni ejana kuras moromeri kabiga watu ithara twina kana biano roja ongende gwe barabara ichikwanuro morome itutariro no kamwe gokioma no twithothe nai gochiangura ko methori morome kethira boina 20,000 liters pandi ithirikari ri kwetendo support no tiendo support this project eji kwa mwende na next team bibuka we 25 na 30,000. Honestly, let's go our leaders to wonder they need to come back home bamenyimbio tukurita bagejo twira into biano barabara ni ranuro isawa sawa enda matangi inajarejo anto beto tunenge bia bieto onto turega ushuru jabangi na otwato korwa nawe atukuwa bia bieto itunenkero na kagita kagarandi akiba mutongi ja kwika mbeu agwa moroto jwa wende ne sentimenti ni gutigira mbewe ng'ombe ikweja no theri ni kenda rimi bomba kugunika nduga tire mbewe jimbije nara chumaga mahinda thoma guntu ko chumaga nduga murungu atutethio twitite utukita na tukiongereria murungu antethera ntukura tukagia giteke otongeria tukaethia mbewe free sentimenti batire ko mbewe cha free so ntweri tukwenda otethia murimi no mwanga tumunya kabarabara ko kinyanga kuona mwari enjega ire ikomba gwiteria uthuri muriuki weru weekend mutirijo kangangi. Ano tugwikira gatantanto chetu ngucokeria nkatho cha mwanya mutegeri ni untu bwa kuona kanya na gutara weru weekend utuku bana ron kwendere kagita gake gaitara mbere ukenera mibango ya TV betagwa ntinya